to churo lo kado ko be phata kardom nang pajil lo nangli tum nili long ke bang apot nangli nili pan senior kusina pulo nili bang ke chipui ko bang nili tainut one of the senior most one of the nili net kali senior ongbo senior most ongbo one of the senior most pulo la senang tum bang lo ahok lo nili ta journalism ahin ke jilding lo ke kle nili 1991 along pensi nili ta ke cheng sita 2004 pen bange active journalism lo chahok lo nang tomnar julo Karbi Content ko nilita bang nang lo masih nilita nili opinion nang en phone pen ayah to masih nilita lang lo munthi lada nili ka munthi pen ke longa bang ke la som ni ke he is not a journalist, he is a YouTuber. La si ke chengsi la solo mang se nili na paklarang tu ngala the difference between journalist and journalism aphuthak de lage dingal po jola hai bola la si isi channel chingpu po dagli tu mokote unemployed educated unemployed ko sinili ko ili tung da to la to me thang income source upon YouTube along Facebook along isi channel chingpu lo alang li journalist yeah they are journalists ita lage government recognize kali government on ta social media pan recognition people nang linyong si mesen ino da hok lo kulon tel ke government recognize is a media house along pare whether electronic or print media la da do dun ni la yong si nang on don Karbi Anglong prasar bharti lo son son ke long du durdosan lo along le la ke non ye privatization masi durdosan lo all India radio la ke non ke prasar bharti andar sidam ji la si la hai long ke long dun ke li tung Karbi aphan isi chipindak me kambora singna alang lita diploma dulu lata alang lita journalism degree in the one of the senior pen pini nang pachini senior ili tum the emissary bu klang hut well born crew hai tum hal hai tum the journalism long degree do Guwahati University se chali alang lita ili tum hai khurki mo ta landam nahi jo la hai bang si la so pen ili tum khurki lang ko la si la hai an bang landam et lo long te la si muni tum journalism a yardstick along lang te inu lo sita non kya ke methang channel singku pon ni si chibidi to lo ni si son lo la ke na methang self proclaim lo ke whoever xyz la si la ke ningoi ri la ban ke self proclaim sita la ke chok chi bu ga benta ke chok chi bu ga be this is not illegal nilipui pa ma ke though it is not legalized but not illegal nilipu dai ko ba la hen lo la si la dak lo la si non lain lo nili ke jong da ni la lo alang li da generalize da lo alang li ang ton aphan Karbi Anglong a journalist man in ton prui la bang alang li ke chok che thek lo the alang li ko ma phan ma ke chok che hala phan chong wen no kali pote alang li aja ka tu bole kuno laga journalism reporting ethics a thing sikil kan ye aja ka tu a few but a section of journalists kuno la lo te right sedang ke journalism atumpu data atumpu la sa word bang lang li chok chelo nili pendang lo kado ko ita chok chelo nili pendang lo kado ko ita tek chelo nili pendang lo alang li pen nili tuma bear si dolo al nili pendang lo nili thak alang li si tek mu lo ring mu lo la so alam align si tam ju lo la si la hello alam ke la si pen la pen sei than lo no na phitu lo bidesi ingle ga but people say reporting people that la so alam ta nili ngi aholo nili ilitum nili tainut non ke nili active journalist kali tuma nili non ke doyo ya tenglo sta once upon a time nili more than 3 decades but about 3 decades ni kan thongke bag non nili active journalist me claim out ben nili tekon la silada anutina reporter tum biasa single yang putak tok ti la ke wrong tenang reporter tum tak tok ki few days ta ong e aphai tum si tok ti che ki ong aphai tum si tok ki ong e tum ke tok la si da ta plural long wan ni aja tum tok la da ke tok aja da dolo aja ka problem nang dolo la da ka ni elaborate u intung de lo sita anutin na tok ti pu la ke chok che lo la pen isi bang ge alang pan allegation wan lo alang limit hang pen de keputot kali
alang li makomami nut pen le victim ko no victim bang ninggilo sita hala kini bang dali sta nono bang ke Karbi Content magamit hang masih strongly pen alang confidently si kaninggi la salang kan ke dang bumimi sidang nili aku journalist akorti itu manusia pacini itu pacuning ri alami kali jirpo saya dia kot all are my friends pacini gantung lalu journalist atum ke immune to law immunity to limang polis ang arrest ng enang nepon lagi ditung ke freedom of right under article in article 1A long ito lagi not only journalist anu din tala so right ke freedom of speech freedom of expression ko hala so long lagi nda daw ite chini lo la si hala so long si journalist ta rodun lo pe lagi law ke mayok de equal lagi ke chok si panden nepo other than president of India. President of India में जिदा के immunity law do state long के governor लातुम मंग ते immunity do until and unless alang hoi long do tike mane phan de pachi lot sita lage pene phan ko la phange case away lo pa mon nang il sita rest ke lage majok ta whether prime minister ko no home minister ko no la hai ma ni lage case pi ho ni lage la si li tum ke journalist chok lage la si we are not immune to law lalu la senang li tum pini sir nilihin pen lam thi sinang arjo ikla Karbi Content pu alang li ke media ethics ke diploma tadu ajat tadu pusigi pulo sita alang li jong si no journalist pulo pulong te alang li channel long ke halada ke kantap kiluntap kaceteng tap lahaya ni a video si pipi sita nili tum da Karbi Anglong so arada tum reporter da tum bangai news si piwetiti lasi alang likit he ka bangtong laso a video mane news pipipin si ke kantap kiluntap si ki pipi bangtong e chok ma mate da Karbi Anglong ke do media tum news piwe da bang si ke chok lo sarnang lihin pen kali lagi ni lim gecheng ni yelo he is a YouTuber not journalist he might possess master degree in journalism what he claim alang chipu tengte alang li journalism master degree do chipu lo sita lage master degree ke do journalism no master degree do kan se journalism no this is wrong la se lage YouTuber lo hok lo lage YouTuber dom ke pilo ajak bidi pen ke me no ke no muni to views muni fa attraction nang po views batang po tangkalong nang po lang la se lage mo pen li pulo YouTube po no Facebook po no pene even advertising to de TV cinema lahat media andar si dobe do sita la solong itu si journalist ke kali actor is non suppose popular actor Salman Khan tamo Shahrukh Khan tamo actor la tum the media lo but he is not journalist is actor la the YouTube no nang aholo alang li non nang li walang ni sedang apa ken YouTube lo tela ke alang cepat pik pik atum do de YouTuber da non asam along dimpu bolwa alang liha nani foreign countries for example Dubai pun no da festival alang li bang put pensi claim sa alang li ke asam along pun no respect do seta ajak to YouTuber do armchair research ko alang data hai ka pangrum hempot lun computer laptop pera red pensi along whether right wrong la lang li munitum sensation create nang sensational isia sensation do nang ipu lasi la solong lake YouTuber lake journalist kali lake nili nang pudak lo la pendet ke dake media lo ateng dam lo te hala sang ke tabloid reporting busi pupo angkasan bayan se sebab lagi yellow reporting pupo government of favor to lagi advocacy lo lagi advocacy journalism pupo court lo mani reporting lagi kejan lagi kota lo journalism sport lo te sport journalism po no na the mobile bank le mobile journalism po la si hal hailan do le sita nang le tu news related to news la lo pute lagi journalist lo nang le tu sita alang li Karbi Content kali YouTuber lo is no journalist la lo sir silang alang li tangka phandok maju ko tangka phandok alang li pendang lo alang li tangka ye ne si YouTube jingpu lo YouTube live content armchair research pen lagi armchair pen toblun pen empen nahok sepatu de pen non India long top one of the top rebel southern anda lagi
ekdom laga spot long dun po nani chok dadang dun po hadak si prime minister po nga majok ano source hai latin practical sita alang ni pen has no different is not practical alang to dun pen kari ko nani you face ki sorry internet hai pen lang lo pen has so hala so federal right do ni phan dai hak dong na thang ko ni li ke long le lang alang li ke wrong reporting di ko a so lu ya ko mani pu dharmen rogi thi dalang ni hi pu tum pu na ni ye la ni li ji ni de la bang de so na si bang tum sinang e than na ke la bang de ni di commenting tum te a te people lo ma lang ni ne pi pe ni li te long le lang mo te bang na nge than la to la si example long si la si la son me thang research dam det lo pulon te non india long top amen chiting na li youtuber bai ga long ko pap prap la ke bai ki mi adok ke so bai ko nam a phi ke pap prap long 300 bofen an sige be man ni tong de thi lo la ge ma practical se do ge ma la san ni youtuber ta la ta mesen ili tum public fan youtuber can be an influencer society ili ma ke mi pan than po so na po practical long dam si son la te mun na respect seta inut ba ni na ke kroi dun bang suri pen ke bang koi pharo be ali bang suri pen bang ke bang koi na support dun ke la ke idili tum conclusion pan ni at least 51% of the mungkin na ni 100% kali sita lalu te ni ke claim choklo pili tum chi pu lo lalu pe ni do lang na you know sorry sia jing tu lah alang bang tu lah ada ini dun selang ni karbi rap na contribution of big globe wa fi sami tum dak pe ki pi no tum dim plong dam pe tum si kwani claims pidu ga di stala tum thang thi pula sub thap lo kedin kala ga ni ke chen ni ye lo kan te ala bragart and narcissist unili pu elo la se la kada along se ni reply de lo la se la ke alang ni kan ni si ka to we ke accept ji pu le mati ni li pu mati ili dom karbi population 5 lakhs bagdo no na ma ndak 5 lakhs sangbong pen bang phokke ba alang li komen long support dun la tong ke thima hala majority no na lang li against tong ke to ko mang si hala tong tek ni tum nan ko la lo la sila ke alang li ge ni ge pologi alang views ke papa dia phan la ke alang li answer se si la ke nervous so se po answer se ge alang li ni ge to po la ke ni li against sa pe ni ge da tai po la bang ni li I'm not surprised se li ni mai ma ta so se ni li bang ke ni li pining an ni li ko an ma ni li no ne a hok lo active journalist tadi kita active journalist ke claim hun ni experience pen ke the ke long la hai aphuthak pen si ni ke ahok la hai reality experience based pen si ni ke tadi ye la tong ka penar itu ta ari lang de salah konten ko namne kan ini pakai orang ni 7 years journalist pemelo kan ini kopi claim lo ha 7 years journalist pemelo kan ini pondok sistem hal baik la ta kudita hai pumne hai boy face me la puson la karbi la working journalist phana puson ki tu bang abe penlan ala ke mithang sipen dak nati nani tum ko anis padu ko ane barim claim barim lo nani tum master degree phd de kuri lab lo boy face tan tum sulam hai nani tum sipen dak de sang nani hin lo kudin gesa la ke komami ni take ori ulan ana degree ki do ko sipen dak ko ta laga me thang personal character में था कुछ expose हो गए नीली के आओ नीली का journalism लोग चाहिए आओ tema PhD ta claim non आओ लो non ना का जो tem आओ लो tang elo sita नीली non नीली tani kan ko ni claim lo sita lason journalist tom han ni ta journalist potensi hemisi korti yanang bong jirpong bong chi sorsare which exposure to nili Karbi Anglong journalism a history a purkibulong nili teglong le non an lagi I have not come across non anda non first time pen nili tum hut do ka nili tum intang chi hut tema hut ke journalist pulote journalist angmong jingmong pi komami ke chok chi du pulote thanam pari press level hang si nili tun chitan nang son claim liku si chipu sita public dam de ni tu pen ko mami ki sung lo journalism han sorry journalist han ke otlo ko ta ni du ki thur pa ke ta la lo a har ma ke
là si son cái sort sa cái chipin aku bang ke nilita tiga telong lang nonon jalan le apur kimu ke pute nangli bang mopen pherangke angnu nang chethanik loje nangli ke ningkan thong kep bak dolo experience pu sita alangli non het nang chon jog jog along si ako ningkan kep Karbi Anglong nang Charlie dunang lang pu bang Charlie dunang alang le jong silan thek pak pik polo te Charlie dunang da cholo ang par ke pisi pula nilita daily background ke kadawai tanang chini lo nili PPC claim ko asi unma khai phan contribution do ma nili whether it be in journalism or nili social life long pune kon achievement laga do tan chini lo setani li ke Charlie ke munit ke Charlie ke jujit apot nili ke Charlie nei do lang ali long te Charlie on da chalo la thang thetan lang we nili ke Charlie ke sing sei la penisialam the nili tum nang ka chini do na tengke sar nang li tum ladak Karbi Anglong long kacepat duk a journalist tum aphan ke award KPP nangli tum si kang vai lo la si alangli la Karbi Content alangli award ke long chini dun masar nangli do ma alangli nili si award KPP kang vai po bang ke kali mane me heno journalist claim ko hai totally not right totally not wrong ahok nili tainut senior law pot nili tumhan opinion mate nangar juju de mane mana men tha pot nili tumhan opinion nang ya pon nang lo pon ar juju labang ke seta nili koson ne seta thek ar juju nong le lang nang na thek nong le lang nang na hai me mi mama nani na hedi seta ar juju nong le lang na nong ko ke so sari silam ar jing tulan nang itum kan bari na claim lum tidi nang itum la pherangke claim bang tu an phan sbi aning pathi bon siklem pon bom nomati boy fi sami is non magalang ke aning pa dugrong siklem rong lo lang ubi kimi tu claim ji aning hang tan no aning sam ji dugrong sam ji dorong lo so non ubi kimi la aning hang pan hin pilo kudin ga kali labang ke ninge chupoya thai be ninge oya lama be koma me sorsa morsa nangarun nange sorsa gun pinela ke dopo kisung do ili tung ga Charlie hota men tu ne hendet kali sa sabye ki silong heno da ka hai ta do lo tai tung Charlie bom mati wang bom mati pini tangka chehang long le det hem phan reson phan tangka we det tai music ni ke padu de mati so ta sela son ta claim bom da bom na bom failure and success kar ke to bom po failure is the stepping stone to success uli tung ke pudo la sila so long pani tu ke tam bom na po la si bang ko ma mi nu dang ni ke check ko pen le ni ke pa ya lama be pen ke la ke bang aphan ni ke parun pasun ke la journalism ethics long ga be la ke ni ta ajuding ulo amat nili la sobang thege thegong le ta na hai mane na nili lang pakai pakoi chepatu yo na ni do ma me ta nili journalism ai thik long principle long ko pp ma da ni bu pen ta lo nili ni ye ta na lo any individual internet do ulong te access no google pen search no press council of india pudang lo reporting go son si ina la ha te bok te rai bang country enemy phan suppose Pakistan China phan il ro nong le chok thong kep sita la ta journalism bi thik lo jong si li tum Pakistan chi chok che thep ake chok thep pik lo li tum si chok che ko se dai li tum pu no a thi li tum hem si li tum si ni la la so bang si lang dam lang po i journalism ma principle long se do lo lai ke so nang taxi bang phan aning parun ho patu wo bang phan discourage la hai bang ke claim no pen nang communal right along ilitum RDP tu long le ethnic along ilitum RDP tu long le khai hian chabu tu ji pulo te halai sia khai chok kong kep tai ilitum tong tu no social along unrest ko society along isi khur chudu ekdom pachibong paching check pachar wo along wan labang ke instigation of society lage isi lo long ta la son ma ki si a long a section la si la ha long la si la ke principle la si bang phan ning parun ke nang li ni le chok che thong kep ta media long ma men na puning yet bang phan pir environment ka pahinu ka chi chok ka chi theng ka chi bong wan ni la ke wrong principle long la sa li la si ning che parun ni okay into journalism whether he possess a journalism degree or not. Sita journalism along ke claim vek atum active journalist atum la tinge journalist. Sita mani nu ba
pene journalism along certificate degree puno advanced certificate puno diploma puno degree puno master's degree do puno laso ki do pen jot ke lake he is not a journalist lake just academic degree puno lake mandi journalism a degree ke dosi journalist ku ke lake kati so nang taxi ni example isi nang nang than po any individual LLB undelo polote he is not advocate he is a lawyer yes do that the lawyer lo sita advocate kali he is a lawyer but not advocate advocate polote langi court long practice ni bar association lang member do ni lalo te advocate degree money individual interest dolo ame thang knowledge aphan LLB and he is a lawyer six song taxi journalism along ta koma me journalism a degree and pen si alang journalist okay chipuni journalism a degree alang for example to apply in any government job officer a level along lidami belong that in the graduate whatever stream science arts punoy commerce punoy engineering punoy medical MBBS ke lage medical graduate BE ke engineering graduate commerce graduate, business management graduate along suppose journalism graduate, jo lasan na pote APSC, UPSC officer category long apply to milo. Lahelo a difference between mopen dilipu a journalist pen YouTuber a difference YouTuber pulong te lake amethang lake commercial amethang income source te pawang ya phan komami YouTube along claim po alang views ke chepa ong je phan copy koson pelone alaga video methang isi prek v pen che claim po chepa klang po bunyi te phan attraction po alang li income mesen po whoever xyz lage YouTuber seta so YouTuber bang journalism a degree do pensi journalist we kali yes electronic along suppose YouTube punoy mobile punoy film punoy television punoy kene mobile pulono lahage media long si do or as a whole like media long si do ke lasi non na ki mi a trans bang ko mobile journalism to do lasi non anuti non kai hut social media kapaklong akai hut lake individual anyone can be a journalist alang long isi a tools to the job for example mobile is a tool lasi lazok so munit ke individual mami konani happening salong report dalo accident thik don lok mani ga che choga che theng la hai incident thik don lok report po that is also a journalism laki individual journalism and that is citizen journalism pula phante lasi whoever that report that is a citizen journalist lagi individual thik la song na taxi print media electronic media long wang lo electronic la hai bang ni elaborate tam de la simo plan topic long wang na le tum la Karbi content na la si alang li YouTuber ingo journalist kali alang li cipulo alang li cipindak lo journalism along master degree alang li ethics expert to se cepak lang la si nilipu dai ko bangke journalism a degree ke doke ili tum Karbi Anglong he is not the only individual having possessing a masters in journalism ili tum Karbi Anglong tadak master degree journalism ki unatum topic lason ang taxi working journalist po bang nili kuthuli po claim boy atum active journalism working journalist atum lasong bong ta kopini heri pungyong tela journalism a degree ke do tum do komame certificate degree do mane advanced certificate do komame diploma degree do komame master degree do la non tumong ta do lasi isi bang dalo la pelhini long bangke alangi pulo background commerce background journalism kacheman ye bhange a background ke lake lang lake commerce journalism background fake ni lasi shiny this is not true journalism along ke bang ye bhange acha the background tame science commerce arts business even doctor even engineer can be also a good journalist lahe
details dam te ding oje pot lai ni details ke dam de lo lasi lake individual ko tak se depend po la so feel particular areas particular feel along alangi ko ansi hekma lasi alangi pan reflect po whether it is a good journalist or not hala se reflect po lasi lake journalism pan ke chi man yo bang ethics polam kali na ho a journalist along ta nilita 35-40 years of experience in journalism nigri na ho ke top helong le journalist ka chiman ye pan graduate post graduate night journalism degree do wek nahi yes non along ma te nangli especially satellite channel electric channel na satellite channel along radio long la pen government along just semet ke nang journalism degree hand that people la tum lo pudi ke thekang si bangal po practice mane ke ni po joy check po pan si sita la tum aber si dolang people experience matters nang journalism degree long phd pusame alang practical experience away pulote lake degree doesn't have any value it doesn't carry any value lake experience sita hala under metric among yang si journalism be pen active alang pick dam people ada hala under metric journalism bang si lage shine na po lage hala journalism master anta la si digleta ke si example la sa nampak lang po Karbi Anglong along state long anong ka check hang look inut raita Karbi aphuthak topic ewart along look Bosonto Das late Bosonto Das Karbi tang Bosonto Das difusai hamdo alangli platform put alangli ewart ke long novel alangli platform along long ni phanang cheta alangli kido alangli one platform along ajugo pangthang army ke pathon la son se alang toxic ke war long son nak se billing alang le war la ta son tak lo brombutra ko alang thak pen lang ber alang nan che thapon sa live la son si practical experiment li asam long ridon alang film script writer ko la hi tu monggo respect nang ko mesen he is only matriculate nang li tum lama ni jibita sita somin the unshine la sinon bahini example ento jadap payeng wall along renowned environmentalist alang kreng angadim rong asu chadigili li no pak od dong amunit sai chidiki amunit longli anisi rong thingpi ran ma kreng ang along li phanta forest convert that alang li ewar long lo duolo honorary phd pilo ang alang li ante a background education background ke pilo lagawi wrong so jadi but sita lang li honorary degree penang dolo Oxford University long son da lang li dunsi alang li university long da lecture pidam andela ante background long dolo ma kali alang li particular area long li thekrai palo the non inut Karbi Anglong ni example lang pituli po long sing be to kai ko nang to bado wa jing lo Karbi arona bu hak tek pikamuni lo la lagi school hemta abhitia dong campo barandalo na kengdong muku de bangalilu sita pinilaan popular lo lang ni penangas international university Oxford lo song dalang li lahai long dalang li lecture pidunong ande lagi ko sonot education last year la da commerce background journalism commerce science da eluing alam lo lagi ahok lo journalism along ke charlie to a pustan knowledge bang do ni a journalist should be a storehouse of knowledge lahan lagu or he pick nahi tek pick nahi pen ethics to journalism ethics ni ligi pujen ka laken nang li la so ethics ke tek dami ke longe phan nang li degree ke tang sok ke nili dang ta ko press council of India PCI la hello India long journalism watchdog nang ke lang do bang journalism yan chebong journalist angbong chebong du journalist pen media house owner ba songbong chebong du government pen chebong du journalist pen lai tu ban kang sai atom lo it is a quasi judicial court pulo lake quasi judicial court pulo it functions like a court lata isi court asang si man to la kanta banko selatum special isi pulo pupo isi jurisdiction do lalu lasi press council India long that website along the mo journalist code pu
code of conduct journalist code along that do la download la hello journalist ethics ke hal hello nang li ko son si reporting ki pi ma ko son si abut si ko pu son si ki claim do nang ji ma election abut paid news ko pi pan si pu ma la hai ko do pan si advertisement ki pu ma ko son si exit poll ki claim ma ke claim nang ji ma ron na ta hadak do la ke ma tu ta la ke accessible inut ABC पूरी थे मम्मी बांग लगता है वेबसाइट लोग दमल लगे डाउनलोड लगे ethics पर सिता इन्हों जो सी जर्नलिज्म वाला मास्टर डिग्री के बांग सी जर्नलिज्म टेक पे लोग this is wrong non alangli karbi content man punai alangli so called journalist expert law journalism sorry ethics expert ko metang pan ci proclaim lo metang si ci wrong Sitalang li idut bahini ko mamia journalist ke chok ci la selang generalize de journalism atum da kalau ke chok ci la ke journalism ethics alang li methang si karta alang li journalist zamalong master degree ko alang li cepak lang lo ethics expert ko juan dalang li ko son si ta ke chok ci da ethics bolon de before reporting nang li dak celang wek na alang channelize wek na alang athe non cutthroat competition non sombong lagi YouTube bong chipin kenepik la salang ni kan ia prang la se ka do ye thana koi bi et la whether ethics along do ma we odar ma applause along la paklan dak la do la se la ke anutin pan society et la se ni li puyi pun ni alang li lampen ke bang nang elo non a phir pota bang nang lo ni li pan ili to ma jil po journalism sinang ke lo ni li lang lo Sinili munti lo muni the bank is very arrogant. He is a braggart and he is a narcissist. Karbi pen pulo pulonte inut jiti karbi bang ta black out jiti pulo ame thang pan tek pik repik chok nai ni helo ni pen attack ma yok ta we ni helo kire nai ke chok nai lo pu jipu la so bang si la ke he is a very arrogant braggart ame thang ke chipinda kan narcissist ni helwe chok na kere na la son muni phangi pakai ngoni he amethang si pupo he is the best he cannot be right he cannot be wrong he is always right la bang si pupo la ge men tu ni tan sun se lo la ge nang li tum jong he press meet bita le lo la la song bong se chedam po ko mai me ba ma jong si aphan ro clock lo potai la ke journalism na tum especially sorry journalist tum la tum mang thul pa ma FIR pida on the option lagi dia jangan ni alang li kemen tu ni dah yang ni athela son la karakter muni alang li pulo alang long li long achu phodu na phan 10 years na alang da we journalist atum tamne ni lita 10 years phodu na ala journalist claim tu na ala la son he for example la si lagi anu tin lo sedak la non ningan thong ke application journalist ke claim atum la tum da lang li phan la si la dak isi yardstick pulo ki punya kan kelang ya pak nang di kontek isi yardstick journalism along isi whether you are a good journalist or not but nang li contribution dulu isi yardstick like public is the yardstick then comment public then comment nang li yong si indut mesena journalist ulo tangte lake nang li reporting along dampo bangpan sorsa se si pindak de ahok ting dampo lalu isi ke lapen isi bangke nangi journalism along experience muni tum nang chini nang ko pen nangi journalist organization along nangi pan president secretary nang backlog district level state level national level lalu pelete nangi long ko penisi mesena quality do nangi journalist sona taxi nangi yong si inut efficient amuni a journalist lo pulo tante nangi government pen recognition card long ko recognition of accredited journalist the difference between recognized journalist and accredited journalist recognized card por the government makes recognition to do organization media house la long inu journalist lo la pen long po la so phike experience picks last log like accredited journalist ko hala na level long ko lasi last lo de lasi
lahai pen plus award ke long na po journalism ahin journalism hin nang li phan felicitation do nang po lalo bele te nang li nu texer misena journalist po nu ban nang hok po sita amit hang yong si ka chikrong ni texer ni reset ni lan ana years ning ka journalism degree po xyz ma jog la ka chipinda ke la ke it will not be acknowledged by the public.